Snowfall, ne, kobe. To! Falim te Bože, od 5 minuta klipa tražim mapu. Čini nestali? Ne. Signature maar uit. O, getrekt, izvini. Ne veze. Ćemo da ga džirite na... Ne. To. Tako. Ajde sa sljedeću. O, 3 šota, 4 šota za red. Uzeo sam critical. Dobre, GG. Ajde sad Snowfall. Nema. Opet koban. Ima. Ajmo ljudi. Ne, može opet neki. Onako, prvo me pobedio ovaj. Drugo nije. Šta ću mi ja? Može ide pravo na špic. Ujevot. Ja ću ubiti ovoga samo strijelama. To, GG. Malo mi buguje, ne. To, GG. Okej, ajmo sad Okto. Neće. Frozen? Ne. Koban? Ne. Snowfall? Ne. The Ring? Ne. Medieval? Ne. Nikad nisam igrao na ovom Medievalu. Skywind? Ne. Ajde, Ocean Cave. Neće. To sine. Ja sam s ovim igrao. Ako je vidite. Nice. 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 What? Šta je ovo bilo da mi znači? Je li Alik izašao? A jeste.
Ja sam vrljao dete. A, ga. A kud izađe? Koliko sam ga zezna? What? O, mrtav, ne može. GG. Znam što je izašao, ono već treća pobjeda. Idemo na 5. Skywind ne. Carousel, to! Mislim šta to, prvi put igram na ovoj mapi. Nice. Nice. Very nice. Ja, ovo je ovaj lik. Koliko mi se pali ova kot? To, GG. Ne! Koliko mobi? What? To. Ne, ovog puta me neš zapaliti. To. To. Ajde, brate, 4 za stopno, nije faza. Jale, iz nabana strela. What? Dode lik da me znate. O, kakav frame drop. Ne! Gubim, brate, GG. Što mi nešto malo baga. Ne, bravo, GG, nes. Zabagalo mi. Hoćeš na send. Ajde. Stepke. Ajde, ovo je da završavam klip. Ajde, gledali smo 5 partija. Da li je moguće s ovim likom 4 put igram? Kad nema gdje da se sakrije, brate, teško mi je. Ajde sad dađe. Ne! Mislim igram s onim likom, učinilo mi se najez. Da li je moguće samo grad pogodi? Tako. Tako. Da li je ovo hak, brate? Ovo je hak, brate, ne može ovako tu udara glavu, brate. Prepoznaj si kad je haker. Nema se dobar. Ok, to je to za epizodu, vidimo sljedeći poz.